Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 18 août 2023 na Lutuadusu ya fumu ya Ntete ya Kizunga na betu ya Congo Central mbuta Dr. Gibandu Ndungidi bafumu nyonso ya Kizunga monanaka na lukutakano ya Luyalu vendredi 18 août 2023 kuna na mosi ya masukulu ya masolo ya Kisalu ya tata gouverneur mambu tano batu bilaka kuna lokola ndinga ya tata gouverneur ya zole kundimama ya procès verbal numéro 11 ya lukutakano ya jeudi 10 août ya tatu ba rapport ya ba commission metala mambo ya kutanina bisumbula na nzila route nationale numéro 1 commission ketala mambo ya tungulu ya biziami ya impa ya privé na Kizunga ya Congo Central ya iya na lutangulu ya mikanda ya Luyalu sama na kutani na nkango na nzila Tomabilu Matadi Kinshasa pe kuzibukulu ya bisalu ya impa na Alliance des Travaux Publics ya Congo Central ya tano mambo ya Mutindu na Mutindu ya Tete na ina metala ndinga ya fumu ya Tete ya Kizunga mbuta Dr. Gibandu Ndungidi yani monisaka na bantumu wa nyonso ya Luyalu Mutindu kele mabanza ya impa samu na kumanisa bivonza na pasi kena kumonikaka na banzila ya beto na ndambo ankaka yandi tadisaka minsiko ya impa kesa adisa tombokolo ya Kizunga na nzila ya bisalu ya Mutindu na Mutindu kena kusalama ya Tete mabanza ya manaka ya impa me bokolo plan ya tolérance zero samu na kutani na nkango banzila ya Congo Central fumo ya Tete ya Kizunga na kutala route nationale numéro 1 sika bisumbula na bivonza kena kusalema konso tango melomba kuzitisa minsiko ya nzila na Mutindu mosi ya mbote ya uina kubanda mardi 15 août meluta yani banda kabisalu ya kampanye zitisa minsiku ya nzila kubanda peyaje ya Kazangulu na Lutuadusu ya tata ministre ya Kizunga ketala mambo ya transport bilumbu tatu ya mvimba la polisi na betu bakaka Kisalu ya kufiongunina mikanda pe bisadulu fuete Monika na konso Tomabilu ketambula na nzila ya Luyalu contrôle yango yetadilaka pe binati ya bamoto na kuzitisa nsiko ya kuvuata kaske na talo ya batu ya kunata na tukutuku nyonso ya ike Mutindu ya kuswamisina minsiko ya nzila yai binati ya Tomabilu na moto kena kulenda kuzitisa ve na kati na yai metadila mambo ya nzila mbuta Dr. Gibandu Ndungidi kuzaka tuba na bisumbula mingi kena kusalema dituku na yao kele kulemba to fatigue na binati ya Tomabilu na yao lukano meba kama na kutungila bau bifulu ya kupemina na kumanisa Kisalu na nzila inda ya zole mapasi ya territoire ya Luozi na manima ya kufwa ya baki ya Luozi ya imekotisa pasi na nkangu kuzengila na bateritoire ya Songololo na Luozi fumu ya Ntete ya Kizunga kena kusala nyonso samweti bapasi ya kusabuka na nzadi ya Luozi ya manisa tata commissaire général ya ITPR kintuadi na bisalu ya office de route melombwa na kuvika sadila tangu ya tatu mambo metadila embouteillage na Mbanza Matadi muta Dr. Gibandu Ndungidi kuizaka songa na ntwala na bafumu ya Luyalu na yandi Mutindu Matadi Mbanza kifumu ya Congo Central mekuma pasi na kutambula na banzila ba embouteillage koso kilumbu nyonso ina kukondo manaka to programme
ya mbote samu na kotolo ya bantomabilo ya nene na mbanza matadi. Bafumu nyonso ya luyalu ya kizunga ya iketala mambo ya nzila pe kutani na nkango na babima nandi melombwa na kubalula mabanza na kintwaji wapi mutindu ya kumanisina bapasi yai mosi ya mabanza kele tungulu na bilumbu kekuiza ya parking samu na batomabilo ya nene na bwala kikintadula ya iya masolo na mama ya tete ya insi na betu Congo Democratique na nzetu na yandi na mbanza kifumu Kinshasa fumu na betu ya kizunga yamba maka le 14 août na mama ya tete ya insi na betu Denise Nyakeru. Mambo mingi ya mfunu basolo kalokola mabanza na yandi ya kusadisa bana ya Congo Democratique na kutamana malongi ya kelasi na zulu ya lusadusu ya programe Excellencia mutindu Congo Central kuizaka sala ya ubilumbu meluta na ndambu ya nkaka basololaka na yina metala pasi ya batu yai ya kusukama nzoka na lukutakanu yango mama Denise Nyakeru budilaka maboko na luyalu ya kizunga na mutindu bisalu mingi ya tombokolo kena kumonana lokola tungulu ya stade Lumumba na matadi penzila manterne singini ya tano nzibukulu ya inzo ya bisalu ya DGRKC na zandu ya lufu na lumbu ya le 16 août 2023 fumu ya tete ya kizunga tuadisaka bankinzi zole na zandu ya lufu na territoire ya Songololo ya tete nzibukulu ya inzo ya kisalu ya DGRKC samu na kotosolo ya mbongo na futulu ya paku ya nkela ya luyalu ya kizunga ya zole kupesa batomabilo ya kisalu na bisadi kekuza Monika kuna samu na tombokolo ya Congo Central ya Vwanda babiro pe bantomabilu nyonso mebakimina na mbongo ya DGRKC 2 na yena metala procès verbal numéro 11 ya lukutakoni ya le 10 août 2023 na manima ya lutango ya ndandasani ya ba mambo nyonso mutindu batubilaka kuna na inwa ya tata secrétaire général ya gouvernement provincial procès verbal yango yandima makana mutu nyonso ya tatu ba rapport ya ba commission na commission kitala tungulu ya biziami ya ba privé ya Vwandaka ya tete ya kutadisa mutindu kena kutungimina biziami ya impa na Congo Central na ndambu ya zole commission kitala mambo ya nzila ya route nationale numéro 1 Matadi Kinshasa sika bisumbula kena Salema koso lumbu pesa maka mabanza yina lenda manisa bapasi ya bivonza ina kuvutula bisalu ya brigade provinciale samana kutanina nzila luyalu tungulu ya bifulu ya kupemina samu binati ya batoma bwilu tungulu ya bifulu ya kulundila batoma bilu ya kufwa malongi ya kubwedila mayele pe kusiamu sunu na misiku ya nzila ya binati nyonso ina ndimamaka na bafumu ya luyalu monanaka na lukutakano na ina metala tungulu ya biziami ya impa luyalu ya kizunga mepekisa banda bubu yai nzibukulu ya biziami ya impa na ba privé na Congo Central ya iya lutangu ya mikanda ya luyalu samu na kutani na nkango na route nationale Matadi Kinshasa penzi bukulu ya bisalu ya impa na agence de travaux publics ya Congo Central na manima ya kubasana mabanza na bumosi dibanza ya mukanda ke pesa inswa ya nzibukulu ya inzo kesa la bisalu ya leta na mutindu ya kuzaka ndimama
na mutindu mosi ya mbote. Ya tano, mambo ya mutindu na mutindu. Tekila bamanisa lukutakano, fumu mosi na mosi bakaka ndinga. Ministre ya Interieur. Yandi monisaka diambu ya kiadi. Metala, batungu ya bainzo na mbanza matadi kuna na ango na kukondwa luzitu na ndilo kati ya inchi na beto na ntoto ya Angola. Ministre ya Transport yandi siamisaka na luyalu na kizunga mutindu kampanye na yandi ya kusansila nkango na binati ya bantomabilu na ina metala kutanina na nzila ya luyalu. Kuna nde yandi bambulaka ntima na kadulu pe ndatunu ya mbote ya ntomabilu kesala eti bisumbula pe bivonza kuiza manisa. Na ndambu ya nkaka, tata commissaire generale ketala mavimpi ya nkango na kizunga monisaka dikaba ya UNICEF ya ba moto zole na konso zone de santé bisadulu ke sadisa baminganga na kusala kisalu mbote. Kubanda tangu ya 12h20 lukutakano ya luyalu na kizunga na lutuadusu ya mbuta Dr. Gibandu Ndungidi manisaka na 18h24 matondo mingi.